باب 288 كريات الصالحين درس ان يوتا تحريم الرياء حق نقول في ييغو. قال الله تعالى لدال وما امروا به ليمراك الا ليعبدوا الله مخلصين له بلبنا مؤدين حنفاء. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا وتنبذوا صدقاتكم بالمن سبول تقول والاداء لر تقول ومؤيدهم كالذي وان ينفق dépense do malahu jawdi makko ndiri ya nasi yimbo yimbe ben jakay dépense do yingo yimbe ben ko wadete exemplaire perdi wa qala ta'ala yura'una an-nasa bayna yimbe ben wala yadhkuruna Allah illa qalilan. wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qala Allah ta'ala wa alla dal ana aghna shuraka min ko mi burdo aldude burdo yondinade e kafde teedo an shirki gay shirko man amila kala golluɗo amalan golle ashraka fihi o kafide e nder gollal ngal maƴi woɗuɗan gayri goɗɗo go koynalami taraktuhu mi accidaymo wa shirkahu emo o kafidilan on emo mi muñanto on tigi min mi porto rawahu muslim. wa anhu ƴettama e aba hurayra qala wi sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɗo maka inna awwala nnas ande ko ɓuri handude yimɓe ɓe ande ko adoyte yimɓe ɓe fof yuɓuda ñawoyede yawmal qiyama alayhi ko on woni e hoore mum rajulun gorko inna awwala nas ande ko adoyte yukuda ñaawoygol yawmal qiyamati ñande darnga alayhi e hoore mum rajulun ko neɗɗo ustushhida o seedine fa utiya bihi o adda ko o seedina ko fa arafahu o andanamo o ɓirrito nimatahu nema makko on fa arafaha o anditamo qala wiya fama amilta fiha kon ɗum gollirnoɗa e oɗo nema qala wiya qataltu fika mi haɓuno jihadi. to qala Allah wi'ane fama amilta kon ɗum gollannoɗa fiha a fiiɗe golle qala ya qataltu mi haɓuno jihadi fika fima hatta stushhida ha mi sahindina afwan yiltito ɗen rajulun ko gorko ustushhida sahindinaɗo fa utiya bihi o adde fa arrafahu ni'matahu fa arafaha o andine nema makko o anditamo qala o lande fama amilta fiha kon ɗum gollirnoɗa o jihadi ha sahindinaɗa qala ya qataltu mi haɓuno jihadi fika fima tastushhid ha mi sahindina qala Allah ya kadabta a fenayi walakinnaka koni an qatalta ko haɓirɗa jihadi li an yaqula ko fiyo wi'e jara'i kaari no suusi faqad qila gomɗi ɗum wowlanoma kaduna lanni termine tumma umira be refti o yamire fa suhiba o fubbire o dasire ala waji hoore yeeso makko ngo hatta o qiya ha o buge finnari tayyite. Allahu akbar. wa rajulun e gorko ta'allama al ilma janguɗo gandal o allamahu o jannangal wa qara al qur'ana o janga al qur'ana fa utiya bihi o adde fa arrafahu o andita ni'amahu nema makko on fa arafaha o andaka qala o inna o wi'ane fama amilta fiha kon ɗum gollirnoɗa ɗum qala ta'allamtu al ilma mi jangi gandal wa allamtuhu mi janningal wa qara'tu fika mi jangi sabuma al qur'ana qala wi'e kadabta a fenayi Allah wi a fenayi walakinnaka koni an tallamtal ilma jangi gandal li yaqula alim fi ay e ko a gando wa qara'ta al qur'ana a jangi al qur'ana li yaqula huwa qari fi wi ono wawi ɓowrini al qur'ana faqat qila a gomni ɗum wowlama gasiyetum mawmira wi refti o yamire fasuhiba o dasire ala waji yeeso makko ngon hatta urqiya ha o buge finnari ka nder yite Allah dandu en. wa rajulun e gorko wassa Allahu alayhi Allah yanñanamo jawdi wa atahu o okkitira ndi min asnafil mali immorde façon ji jawle fawtiya bihi on kadi adde fa arrafahu ni'amahu nema makko kan anditamo fa arafaha kan kadi o anditaka qala inni fama amilta fiha kon ɗum gollinoɗa fi ɗum qala ya ma taraktu mi accali min sabilin immorde lawol to hibbungol yiɗuɗa an yunfaqa nde dépense te financé fiha e mum illa an faqtu sonami dépense fiha e maggol laka fima qala Allah ya kadabta feni walakinnaka koni a fa'alta ko huwirɗa ɗum li yaqula ko fi wi huwa jawadun o ko dokko fagaɗo ɗila wiyanoma tumma umira bi refti o yamire fa suwiba o dasiri ala waji yeeso makko ngon hatta ulqiya ha o buge finnari rawa muslim. jari'a ko wiyete ɗum cuuco bi fatil jim sabu ko jimo waɗa kon poccal dow kasire royra on waɗa poccal ley wa bil maddi e maddu poɗuɗo on ay yaayi on suja on ko cuuco haade kon ƴoƴuɗo. ani ibn umar radiallahu anhuma anna nasan wonde no yimɓe go qalu lahu ɓe innannomo inna min nadkhulu meɗen natude ala salatinina
e dow ko wiyete kon salatin no gasa ɓe firano yayi en leydi fanaqulu lahum min salatinina ko saytanuji amen ɗi fanaqulu lahum min wi'ana ɗi bi khilafi ma natakallam ko lutodir e komin wowlata kon ida harajna simin yalti min indihim min iwi ka majji. qala ibnu umar abdullah ibnu umar radiallahu anhuma wi kunna min laskena uddu meɗen kontayno haga kala siforɗo noon nifaqan wonde ko nafiqi yagal. salatinina ko laamu amen ngu wona saytanuji, salatinina ay ko sultanina lego imana ka si meɗen natayno ka lamɓe amen ɓen min yewta ɓe konguɗi lutodirɗi e ɗi min wi'ata ɗe ɗin simin yalti sayasi. abdullah ibn umar wi meɗen kontayno sifa ɓen ɗon fof ni fakan nafiqi yagal ala adi rasulillah fewdo jamanel ala sallah sallam rawa al bukhari. awa nafiqino ɗuuɗi fewdo ɗo tawɗo haalaji ɗi wowleteɗi ɗin ka taxije, wowleteɗi ɗin ka kafewal, wowleteɗi ɗin ka yaasi, wowleteɗi ɗin ka dambugal julirde mo naati ka présidentiel tawi président on lagine hande fewdo ɗo nder toon tawsi ko ɗin o wowlata yon tigui wowlata ɗi nder toon so yalti o arti ka taxije est ce que ko ɗin o wowlata ko enen jabanto hoore me. wa an jundubi ƴettama jundubi bun abdullah bun sufyan radiallahu anhu qala wi qala nabi anabaji alah sah sallam maki man samma kala naniniɗo samma allahu bihi allah naninabi mana kala waɗirɗo fiyo wo nane allah naninayi wa man yura'i kala gollirɗo yingo yura'i llahu bi allah yi'inayimo hara ko joddi ndinno muttafaqun alayhi. rawahu muslim aidan imam muslim no filli o hadise kañum men min riwayat ibnu abbas e riwaya abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma. samma bi tasdidil mim sabu siddegol mimo wa manahu azhara kala waɗirɗo fiyo feeñu yalta amalahu golle makko ɗe linna sonande mbiriyahan ka yingo samma allahu bi allah naninayi ay fadahu allah wirtay ɗum yanña feññina yawmal qiyamati fadahu allah wirtoyamo lego yawmal qiyamati ñandatangal wa ma'ana man ra'a kala yi'iniɗo ay man azhara linnas kala feññinanɓe yimɓe ɓen alamala soala golle moƴƴe ɗen liya azuma indam fiyo mawnu o tedda e junngo maɓɓe ra'a allahu bi allah yi'inoytomo ay azhara feññino e fournito e sadita taw gundoji makko ɗin ala ru'usil khalaiqi e hoore tagore ndin fof. wa nabi hurayrata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah maki man ta'allama ilman kala janguɗo gandal mimma yubtaha hara gandal ngal ɗoy ko jeeyangal e ɗaɓɓirtengal bihi sabu muɗum wajhullah yeeso allah ngol azza wa jalla e mana legoy kala janguɗo on alquran janguɗo diina islam ɗe andi jangugol alquran e sunna koko ɗaɓɓirta yeeso allah gonnon kono hara ko ɗaɓɓiringal ko jangirgal kanko naafi ɗaɓɓugol yeeso allah ngol la yata'allamuhu taw o jangirali ngal illa li suyba bihi so naafi yo heɓirgal aradan teddungal mina duniya immorde erna ma jaahu ma jawdi lam yejidi haray oɗo o heɓata arfal jannata uurengol aljanna ngol yawmal qiyamati ñande dargal. allahu akbar. yo allah nawina e laɓɓingol anniyeji men ɗin e kala golle ko golleten yo allah surtu yingo itta e golleli men ɗi e konguɗi men ɗi ya hayyu ya qayyum. yani ko fanda ɗum rihaha ko uurengol aljanna ngol ligol. rawahu abu dawud bi isnadin sahih. ko raɓɓiri kon wal hadise jarɗe ɗen fil babe fingal dambugal kasiratun hiɗe ɗuuɗi moƴƴa mashhuratun hiɗe lulli wallahu a'la wa a'lam.